Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabaleng halika na, sa bright light sumama. Isang paniniwala, sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, Bright FM. Friends tayo, sa 91.9. Friends tayo, 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo, 91.9 Bright FM 91.9. Bright FM. Friends tayo.
Maya pabenging Diyos po kay kayungan kakaluguran mi, rin ka para magdebosyon kang Santo Cristo del Perdón y Caridad at King Birhen de los Remedios. Ini po y Father Joselito Hipolito Vital, among tok ning Nuestra Señor del Carmen, Duat Pulong Masleg, Guagua, Pampanga. At makayantabi kayo po king DWBL 91.9 Bright FM. Ing radio station ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga at king kiyang Facebook live coverage. Ing krusada makaparikilya king kikatamong preparasyon king malapit ng selebrasyon ning Archdiocese king 75 years anniversary ning pangatatag ning Diocese ning San Fernando. Anyang December 11, 1948. Ing tema tamo po kaniting maulang selebrasyon 75 years full of grace. Iting malati at simpleng programa, layo nang ipakilala, nanulala at nukarin ni miras ing kikatang Archdiocese, king lalam ning pamanampon, ning Birhen de los Remedios, at ning pakalulo ng Santo Cristo del Perdón y Caridad, king kikatamong Balayan, Kapampangan. Kalugran kong kapatad, malaos tamo po, king St. Augustine Academy of Pampanga Incorporated. Malaos kayo po, king kikatang programang Inkrusada, 75 years full of grace. At ngayon pong kabingan na iti, kilob na ning metong oras, akaya betala po, metong kareng special ministries ning Archdiocese ning San Fernando. At metong po kareng special ministry, yapin po ing kikatamong educational system ning Archdiocese. Maya pabengi po at maya pabengi po ang kikatamang bisita. Maya pabengi po among at karen pong manalbe at makiramdam. Ako po'y Mary Cristosano, ing school head, lay directress ng St. Augustine Academy of Pampanga. Timpong kikatamong eskwela, madalas ding kikatamong manalbe, ang po pong makrandam, malilitula, kasi po dati aw santala pong parochial school na ma'am. Datang makadikit ka rin eskwela. Yes po. Ngayon makanalamig develop from parochial school, ngayon na ng austana po karela. From parochial school po among, meging la pong archdiocesan schools. Ngayon po, all these archdiocesan schools, member no po ning metong a system, ausantaya pong ASPES. Archdiocese of San Fernando Educational System, or ASPES po ne. This was established in 2017. And pangunahan niya po ng kakatamong Archbishop, and may talagaya pong Superintendent, Irreverend Father Elmer Dizon, and rin pong directors, dareng eskwela nga rin, meging lay nala po. And our first lay directress is Ma'am Estrelita Muli, and I am the second lay directress po of SAA. Opo. Dati po ding tatalan, nung ila po pari, madre, o nang akakita mo po ngeni, mas dakal pa makailangan, at mas equip la po din kikatamong lay. O li siyempre po, dakal karela, may garal king pamanuro, may garal king pamag-manage king eskwela, kaya pin po ngeni, lay ministers la po, o lay school director or directress, ingaos tamo po karela, ne ma'am. Yes po, among. Pero kayo ma'am, bayo kayo po maging lay directress, pila na kayo pong banwang teacher? To date po, 18 years. 18 years na ako po kayong kakong profession as a teacher. May gumpisa ako po bilang classroom teacher. English teacher ko po kayong high school. And then eventually coordinator, and then maging principal ko po. And then bayo ko po may talaga as the head of the school. Anyang last year mo, actually, November 2021. Maka na naman po itang adjustment, ma'am. From being a school classroom teacher, kay ba't maging head, kay ba't ngayon directress. Anya pong dati among, uling maluwat ko pong maging principal, deng sasakupan ko mo are few teachers, dita ka mestra, and deng anak kay junior high school from grade 7 to grade 10.
Ngeni po bilang directress, pakialaman ko na nga ng gana-gana. Pati po itang basura, pati po itang CR, pating sulo, ne po. So ita pong coverage, nanitang ka na akong task and responsibility as a leader, may dagulya po ngeni. So emu po kareng metong department, ngeni po buong eskwela na, pati na retang community surrounding na po ng school, meging talagang responsibilidad tala po. Masakit po. Masakit po tutuman, pero with the support, da po rin kaya katamong talapagobra, then pong abe kaya ning eskwela, at ning ASPES, then pong kayabe kong ASPES directors, na lay mo naman, through their support po, agyuta naman po, and through the intercession, of course, by St. Augustine, at nga pong Ginoo, nakakayanan naman po. At saka, dini pong kikatamong lay directors, ila po din kayang tabi at tamo king pamamor makaring anak tamo. Siyempre, minsan po akakitamo mo ding pari, ilang kayang tabi at tamo, kay ba't din kikatamong laiko, karing pisamban, pero pati po mo naman ding special ministries at metong pin po dati ng eskwela. Pero surprisingly ma'am, nandin pong mag-prepare tamo, dudurot kami king eskwela. We are celebrating 75 years ning pagka-diocese ning San Fernando. This will be on December 11, 2023. Pero ikit ko, bala mas matuwaya pa po yung kanilang eskwela, yung saap. Yes po, Among. Actually, just last week, mag-celebrate kami pong 77th founding anniversary. So, actually, road to 80 na kami kaniyan by next year. Matuwaya nga duwang banwa. Yes po, matwaya po nga duwang banwa king Archdiocese. Kaya ba di nga pagkwentuhan ko, na minsan mga pamulala karela, sabi da ma'am alway lagyo dati saap. Oh, correct po, Among. At inyang evolution. Anyang mga garal ko, Kenny, kasi alumni ko mo naman po king St. Augustine. Dati ya pong SAA, St. Augustine Academy. And then eventually, after 50 years, maging yung St. Augustine Academy of Pampanga. And then just recently, anya pong mag-undertan ng ASPES, St. Augustine Academy of Pampanga Incorporated na po. Dati St. Augustine na, kay ba't yan atining of Pampanga. Yes Iba't na po. pong incorporated. Yan po atin ang incorporated. So makatatlo na po mag-evolve. Ang lagyo na po ng iskod. Yapin deta pong matuwang estudyante na ning St. Augustine. No? Akit yo po retang letter me. At inya pa rin makalageng formerly St. Augustine Academy. Kasi po ta eda na recognize na ito paling dati dang eskwela. Pero yan naman po. But from the beginning, kadigit siya po yung parokya na, ma'am. Yes po, always po, partner. Dati po nganyang parila pa po rin directors me, nung nino po as far as I know, nung nino po kaya katamong parish priest, ya po kaya katamong director. And then eventually, may naliwa po, pero itang relationship with the parish, tight po talaga, syempre, at sutaking vicinity. At bandi nakatamo po ng Archdiocese. Yes, that's it. Kasi po, balada po ding aliwaya po yung parokya, aliwaya yung eskwela, pero we are all under one Archdiocese. Bantay lang po malito. Kaya, kumbaga po, apostolate niya naman po ng Archdiocese in school, in Yes po, exactly. Saap. Ma'am. Yes po. Timo po kingi kayong pang-directress, ma'am. Makanan niyo pong yayana ding anak yu ban mipalapit king pong Ginoo, not specifically eskwela. Siyempre, balo ko, mag-cater kayo kung magbilog Florida niya. Opo, among ring estudyante tamo po, iba't laking mabilig Florida, even outside po ring, outside Balen, po, outside town. At yung tamong estudyante Santa Rita, Guagua, Lubao, Bataan, then po ring kikater tamong estudyante. And king eskwela at yung tamo pong Catholic formation, I think since then, ito po siguro yung makapag-separate kaya katamo, kareng aliwang eskwela, ketang formation na ito. And alila mo po kening campus tamo mafo-form ding anak, areng halimbawa ring servers tamo po,
readers, makantita. Alim mo po, Kenny, even kem pong respective parishes da, mag-serve la naman po from the students, pupils, hanggang naman po ka rin kaya katamong staff and teachers. Opo, kasi po, king parokya, may malapit kami po kasi king eskwela Saap. Malapit kami king kaming West Senor del Carmen, king Duat Pulong Masle. Ating kami pong anak Knights, magarala po Saap. Ating kami pong Komi, magarala Saap. Media, Begara lang pong magarala Saap. Kaya ba't ating kami lang pong magkanta? Karing choir, teacher naman Kenny. Kaya involved lang po karing kanilang parokya. O ita siguro yung masanteng niya, ma'am. Ela mo manatili king eskwela, at chula naman ka rin parokyada. Sobrang sabihan, mapoporma na talaga king eskwela. Kaya ba't lulwal no king eskwela, mumunta na ko yung kanilang communities. Yes po, Among. I think ito yung objective na talaga ng Catholic education. Yung expose la rin nga anak king faith, Catholic faith specifically. Bang kanito, on their own, pag alano king eskwela, ilan na pong mag-explore king faith da, lagablabit ang paniniwala da, ne, makasawp la po king pisamban at saka king community. Tsaka tatandaan mo, ma'am, minsan king Holy Week, itong karayong mig 7 last words, na ma'am. Opo, kaya po ita, it's a once in a lifetime experience, ne po. Dakal pong sinaw ka na ako. Ketang kaya nga ito, ketang event ay ito. Kasi number one, ko po masyadong matatas king Kapampangan. Ang king church words, makanta. Talaga pong rin kaya katamong teachers Kenny, king values ed. Sino panda ko pong i-construct yung masalese, itang speech ay ito, itang sharing ay ito, bang share kaya po. And magpasalamat ko po kitang opportunity nga ito na binyayo po ka na ako. Meron niya po ka rin magaling aming salita kantay, ma'am, kasi uling balo na yung sasabihan. Kasi po, mo naman po sabi itang bagay, mo naman naranasan. Siguro yung ma'am, itang share na kanta king parokya, king 7 last words, yapin tang aranasan na mismo king school. Makanala po mamorma, makanala niya po bilang metong directress, king eskwela, makanala niya bilang asawa, ima, at syempre bilang metong member ng community. Kaya maya po oras, ma'am. Later on po, pakandaman tayo po ma'am, kaya beda po rin aluwang talaturo, ang po po ding karela pong mapila na estudyante. Ngayon po, pakiramdaman tayo po yung panalangin ng Santo Cristo del Perdon. Panimula na pong Gio. Metong karing na niya pong grade Gio, ma'am? Grade 12 po. Metong karing grade 12. At yung kanta na pong Father Carmelo Agustin. O Jesus, amipako king krus. Pauli ning lugod mo, king tao, at bunga ning pamanupad mo, king kaurian ning iba mo. At dininan si kanan ning banal ay espiritu. Adwan mi keka ing karamdaman mo, ing panalangin ding taong manigapo, at manyawad kapaldanan keka, abawan sa gandang Santo Cristo del Perdon y Caridad. Adwan mi iti king lagyu mo, king kapamilatan ning banal ay espiritu. Amen.
Grant me compassion that I may be your heart today. When hell is late, I can Yet there are hearts I cannot move. Lord, give me hope that I may be your heart Magbalik tamo po ang gikatang programang Inkrusada, 75 years full of grace at malaos tamo po King St. Augustine Academy of Pampanga Incorporated. At ngayon po masaya tamo, kaya betala po ding pamuntok. Siyempre, ausan tala ng pong laiko, king gikatamo po Santa Iglesia, uling kaya betala ng pong poporma kareng anak. Kini po, pakilala tala po, metong din katamo kong bisita. Pag-usa tamo po kaya ka, ma'am. Maya pabengi po kaya kayungan. Ako po Rosemar, ako Bulaksamana. Taga-poblasyon ko po at metong karing parokyano ng San Jose de la Pagobra. At magobra ko po kening St. Augustine Academy of Pampanga Incorporated for 22 years. Kumbaga po king kay, after po ning ka-graduate kong college, may bali ko as payback time. Uling metong ko po karing proud alumnus ng St. Augustine. Sir naman po. Maya pabengi po kay kayungan. Ako po Sami Salang sa Malyari, taga-poblasyon. Kaya pong parokya ng Among Alvin. Junior high school principal po, 23 years po kaya teaching, pero kaya staff 13 years na ako po. 13 years. Ma'am. Maya pabengi po ako po'y Maria Iresa Kunanan,
mag-handle po kay Senior High School Department ng St. Augustine Academy of Pampanga Incorporated. Metong kumurin po karing alumni na ning SAAP. SAAP na po kanita pero disnan ka rin po as St. Augustine Academy mo. So mag-serve ko po ni for 15 years na rin po. Linya tala po, from high school, Grade school po. grade school, high school, ang po pong senior high. Tina po senior high, Kenny. Dini po kaya beta mo, Kenny. Siyempre po, aware la po bilang school principal na aliwa mo po king pamag-aral, ne ma'am. Pati mo naman king karing spiritual activities daring anak, spiritual formation daring anak, ne po. So, siyempre po pag maragol tayong eskwela tamo, ling dakala biyasa ka ring anak tamo, ne po. Pero makantala pong puporma spiritually ding anak tamo. Ding kakatampo estudyante. Ako po bilang metong king palang inda ng grade school department, sabi namin po nitang kaya kaming tagline sa PSGS where faith grows. Kasi po, ituloy mi po king grade school sa PSGS ung nanong abaluda po king bale. Na kini saap, ali kami mo po basta tuturong kabyasnan. Nung ali tuturong miya pong magkapuso mo naman ng anak. Kasi iya mo po mabiyeing anak king kabyasnan nung ali dapat biyasa yarin pong makipagtao. Sabi na nga po ning core values mi, faith, service, and excellence. So we are touching the mind and we are also touching the heart. Para po kalwal na kami as grade school, preschool and grade school pupil, biyasa niya pong makipagkapwa-tao at biyasa niya rin pong mag-extend gamat. Siguro po ito po ing tutunan ko kening saap, kaya ali ko po meko. Kasi ali mo basta tuturong kabyasnan, nung ali dapat maging ka naman mayap. O ito po ing kuha ko or share ko mula kanita hanggang ngayon po. Noche kayo kay Ma'am Marie Chris, hindi kayo directress at niya pong loyalty award, ma'am. Kaya ba sir, kaya kayo po karing high school, di ba? Madalas po, ding alawang estudyante, ila po ibat kaya kayo from grade school, bat la po king kilwal, na po karing other schools, public schools. Pota mo tala po kaya kayo, makantala pong puporma ring anak spiritually. Ken pong junior high school natin kami pong aliwaliwang organization and kaya pong Knights of the Blessed Sacrament natin kami pong COMI, Boring Choir. And as oreta po magdila po kapag ating kaming misa keti, usually every first Friday Mass. And ating kami pong per grade level misa, magsayla ng puding anak mi. And aside from the values education class po, ating na kami pa pong isurgeonal po yan pong in charge ng campus ministry, ila pong mag-lead para kitang formation na rin anak, kaya pa mag-serve kang misa, aside po kitang ababaluda, kitang karelang values education class. Kang ma'am naman, kaya kayo po syempre, ma'am, medyo metwana lang. What I mean, itang, naman masyas buntok, pero daka no experience ng anak. Makanta namang i-form, kay ba't itang eda akakalingwan itang formation da. Opo, actually is metong po kayong pagmaragul na ning sa ing disiplina daring anak po na mag-aral keni. At muna po natuturumi talaga karela ing pamangadi. Kasi ating kami rin pong estudyante na manibat ka rin aliwang eskwela na lawa first time da pong aramdaman rin pangadi, rin, lalo na pag English la po rin pangadi, ne? Ang po ing misang English na kaya darin po masyadong balo yan. So metong mo rin po ka rin tuturumi yan. Pero masaya ko po ka rin senior high school students kasi alimo kening eskwela la po mag-serve rin, even in their respective parishes po. So very active la po rin na atin tamo pong kalupad rin kayabe tamo Kenny, atin po kay social media team, atin po ka rin LECCOM, atin po talagang readers and COMI. So, ito naman po inga kakit mi karing anak na alimo ke baluan mo about academics po ing panigaralan da, even po itang service, even po itang faith da po is mag-improve pa. Diyan pong sabihan tamo na dalaga at binata na po rin kang senior high school po. Kaya siguro nung ding pengari man, albela ka niyan. Pagharal tanong sa app, ding anak. Dimdam tala po. Siyempre, ako po agad ko sabihan ka rin pengari, lalakarit ang kakasal, bantay kayo magkasakit, potang dagol na rin anak iyo, dapat tuloy la mga di, ilapit siya nga pong gino.
at ing saap metong yang paralan ban lalapit talaki nga pong ginuding anak. Aside ka rin ang king katamo pong school calendar, lalo po rin ang makapag-nourish king faith life daring anak. King detang alwang activities pa. Every October pati kami pong Marian exhibit, tapos pati kami pong Rosary Month, and other, kakarin pong bawat classroom at ila pong altar ding anak para kang Blessed Virgin Mary po. In addition po kanta, King Grade School po dati mag-Halloween party kami. As in, that costume. Oneng mi pa kay po, bakit antita na rin papa-costume? Why not ding santo naman? So magsimula po, siguro mga mga 6 years ago, may umpisa kami pong dress like a saint every October 30. Basta po mig holiday 30 po 31 gagawan miya po itang dress like a saint ita para po abalo daring anak naretang santong antiyan po kang karing king siping mi mo po basta at den na maging lang sa palagi kong sasabihan karela na gawan dalang example na ila maging example para atok yan de adyang masakit ing way ng Jesus Christ. Additional mo rin po, bilang komunidad na po ng SAAP, mag-start kami po kay Mass of the Holy Spirit bilang pasasalamat kay panibayong school year. And mag-end kami po with a Thanksgiving Mass para pasasalamat pa rin po na akabyusan miya ing metong ing pabanwa po. Wala pala, seminaryo lang naman. Kaya latang-lata, ding parin, timong yan Imam lay directress. Pero syempre, yung head pa mo rin ni superintendent and the same time yung yakatang archbishop. Kaya akakit dala pa mo rin din kayong programs, naman. Balo ko kayo namang retreat, recollection. At imoy, karing grade school, tambing yung retreat o Ating kami pong recollection, nag-start yung grade 4 hanggang grade 5. Tapos po din grade 6 may mag-retreat la. Kaya lang ngayon po, uling pandemya, ali kami pa mo, mag-recollection na kami pa mo kening school. Pero deta pong ng pandemyang 2 years po, at dyan pong atso kami bale, mag-recollection la po online. Mag-invite kami pong speaker, it's a brother, tapos per grade level, mag-recollection la po. Tapos detang activity mi adjang kami at maka-online, tuloy-tuloy mo po ito. Tatandaan ko po niyang seminarista ko, mami kami pong recollection kay nung yan po magkamali, Father Mark, yung school director kanita. Kaya nung yung January, February, March, at syo kayo king saap. Mami kami recollection. Kaya namang high school po na po yung karela, retreat o recollection? Atin lang pong then grade 7 to 9 po, before pandemic, atin lang pong recollection. Ating mag-invite kami rin pong speakers. Then usually brothers la po. Nang pandemic po for 2 years, ating kami online recollection from grade 7 and grade 10. Yan po ba lang po ating lang retreat kay ni school mismo ni ma'am? Same po kay senior high school po. Ring grade 11 may po, may kaka-recollection la po kay school. Pati nga po niya po ito usually. And brothers la po rin mag-facilitate. Ring grade 12 may naman po ilang mag-retreat. Usually po luluwal mga 3 days po. And makatita mo rin po, mas marakalya mo po activities itang retreat ra. So, diyang mig-pandemic po mong ali po mila ko, ita pong recollection. Although itang retreat po, uling karing restrictions, may dayumia pa mo po. Ne? Pero reta pong online mass, First Friday mass, reta pong special masses, maka-live stream kami rin po, diyang tsula po kayong pibale-baleda po rin anak. At the same time po, pati rin pamilyada po, pwede pong mag-attend po kareta. Talaga, alam niyo po na. But one time po din kami naman pong guest King Cruzada. Abanggit na at pagmaragol na, ding anak, aware na po king calendar na ning church. Ati mo, balod na kapila ning Advent, balod na kapila ning Christmas season, balod na kapila ning Lenten season. Sigurado ko, din nyo lang siguro seminar. That's part of their lesson. Part na po ning lesson plan data. Basta po migbayo yung calendar, tukyan de po, like nang mig-advent, peumpisa kay po Bio Christ the King,
Pepa King Grade School po. Pepa introduce ko na po itang Christ the King, Advent, and then Christmas. Ngayon po kanyan mag-lesson na pa King Book, syempre, touch the padet ang King Book. And then, before ning Advent season, ita po kanyang Ash Wednesday, especially po King Lower, uling pong ating estudyante mingeni, alila po from private Catholic school. Ating kami pong estudyanteng ali Catholic at ita pong aliking Catholic school ba. So kailangan para po bayo kami lungob simbahan, baluda na bakit nanong gagawan mi. Ang weird na lang po. Alam niyo po. Kaya nung ating kang anak, kayo mo nalapag-aral. Siyempre, pakiramdaman kayo po yung ma'am, bala mo katikistaya naman. Kasi sabi na bayo Advent, Christ the King. Oh. Balo ng balo yung sabyanan eh ma'am. Iba't patiretang bayo let, balo naman po. At saka balo ko po, kimpong eskwela, atin tamo ng pong First Holy Communion. Makala niyo pong prepare ding mag-First Communion, ma'am. Magkaila po, seminar? Seminar po. Actually po, ng Feb 1, din pong makumpil. Ikayo pong magkumpil ganyan. Ben-promote ko na. Ikayo pong magkumpil, tapos may first meeting la pong seminar, tapos po kanyan the second one, tapos confession po according kang Sir Junelia po kasing king campus ministry ni. Tapos, syempre po pati parent kanito atin laring spiritual conference, parang renewal ba? Pati rin po tang communion, makanta rin po para sabi na nga po din katikistami ni Insight, aliwa mo po ing anak ing mariredy. Kasi kailangan, pati parent, balo na, nano yung kahalagahan na ning Holy Communion ang popuning confirmation. Kaya karin pong kikatamong Archdiocesan School, akit yu po, prepare dala po para First Communion, pati mo naman po king confirmation. At then po, they are in relationship, good relationship with the parish. Na? Magkipag-coordinate ang po king parish. Kaya nung ating tampong anak, burita lang turong mga burita lang maporma, the initial sacraments at chula po, antabayan dala po din kikatang talaturo, kini po king saap, kay bat otang manonors na lakanita, karing retreat, recollection, seminar, mas lalo pong maging holistic formation na ring anak. Kaya dakala salamat kanin pong kikatamong school lay leaders. Gustuya po ita, mas tuya po oling. Aliwa mo po ding magobraking pisamban yung ngausan tamong laiko, pati mo naman po rin magobraking eskwela. Kasi po, kimpisamban, madalas, namisan Sunday mo, o kaya special occasion, pero ila po, everyday, incredible pong formation ka rin kikatamong anak. Kaya magbayag tamong pasibayo, pakiramdaman tayo po ing metong panalangin, panimuna na po ning metong grade 10, na niya po lagyo, sir. Micaela Mongcal po. Micaela Mongcal, mga diya po, ing pangadi king Birhen de los Remedios, at ing metong kanta, panimuna na pong Lian Calma. O Indong Maria, panay kang saslag karing daralanan mi. Antimong metong awaga ning kaligtasan ampo kapanayan. Ipanipala mila ring sarili mi kaya o kabulusan ding masakit. King Cruz may kirake ka, king kasakitan ng Jesus. At pepanatilian mong matatag ing kasalpantayanan mo. Ika, Virgen de los Remedios, balo mo ing pamangailangan mi. At api pihumi ing ibya mo iti, ban kanita, antimo kareng king kanan ning Galilea, makapagbalik kami king tula, at magpiesta kay batniting panahon ning kapagsubukan. Saupan mo kami o induning tula, ing manusig king kaburyaning igpa, at gawan mi ing amanwa ng Jesus kaya kami, o minako king sarili na karing kasalanan mi, at mimusan karing lungkot mi, ban adala na kami, king kapamilitan ng krus, king tula ning pangasubling mebye. Amen. King
pagbalik tamong pasibay, kikatang programa, in Cruzada, 75 years full of grace. At metong po ka rin pagmaragol ng kikatang archidioceses, yapin po din kikatamong eskwela, ayaw san tamong ni under one school formation or under one school system. At metong po kareti, yapin po yung St. Augustine, ay lahat, St. Augustine Academy of Pampanga, Incorporated. O, kaya betala po ngayon ding anak. Magpakilala muna tayo. Maya Pabengi po, apo ko po Micaela A. Mongcal, grade 10 student ko po king St. Augustine Academy of Pampanga. Good evening po. Ako po Akila Marie L. Kapitli and grade 5 ko po kinikin sa Augustine Academy of Pampanga. Magandang gabi po. Ako po si Adrian Gio Perez, grade 12 student po dito sa St. Augustine Academy of Pampanga. At least makapagkapampangan lang bagya-bagyanan po. Ito yung mga bata. Siyempre, bilang mga estudyante ng SAAP, ano yung mga activities na nilook forward ninyo? So far po sa mga activities po, I really look forward po sa mga misa po and living rosaries po and other spiritual activities po na ginagawa ni SAAP. Alin niyo po. Eko po tiro din po, tabalayo po tiro ko la. Si Akila, ang ganda ng pangalan, Akila. Ano yung mga activities na gustong-gusto mo sa SAAP? Yung mga nagko-compete po and mga nagsisports po. At saka po yung mga nagro-rosary din po. Noong nagko-compete kayo sa ibang school, Opo. ano yung mga school na nakikipag-compete kayo? Tulungan niyo si Akila kung... May St. Catherine's Academy po or SCA, meron din pong SGAS and Holy Rosary Academy po. Sila po yung few schools na kasama po. Ni Bungaman Wanda po, reta ang aluang eskwela King Arts Diocese. Deta po ding eskwela tamo ne po. Si ano naman, si Gio, ano yung linulook forward mo sa mga activities sa Yung nilook forward ko pong activity sa SAAP is most especially po yung mga academic competitions po. Lalo na po yung sa ASFES Meet, yung mga academic competitions po doon since participant po ako ng SAAP. And yung mga masses po, mga First Friday Mass po sa SAAP, ganun po. Ole nyo po, ne? Deni po din katang estudyante. Ngayon, siyempre, pinag-uusapan natin kanina yung mga spiritual formation ninyo. Ano yung involvement nyo sa spiritual activities sa SAAP? For me po, nagsiserve po ako during masses and nag-a-assist po ako kapag may mga spiritual activities po si SAAP. Yung sinasabi nyo pong nag-assist sa misa, sila po yung Children of Mary Immaculate, no? Ikaw naman, ano yung involvement mo sa mga spiritual activities? Minsan po yung mga nagbabasa po ng mga readings or asherat din po. O, like Komya naman po, o si Gio naman. Nagle-lector commentator din po ako and sometimes po sa choir po. O, pangakalinda po din ang anak tamo. Talagang involved na rin ang anak tamo. Bayi tamo po Mangutang Karela, personal king Karela pong bilang anak. Siyempre po, sa mga parokya ninyo, saan kayo galing na parish? Ako po ay from Nuestra Senora del Carmen Parish. Sinong parish priest mo? Kayo po. Kala ko hindi mo alam. Yan po, Nuestra Senora del Carmen, taga Old Pagiruan niya po. Ikaw naman, Akila? Mary Mother of Perpetual Help Parish po. Sa Gotad po. O, si Gio? Sacred Heart of Jesus Parish po sa resettlement. Wala niyo po. Paano na rin anak? Ngayon, nagki-curious lang ako, syempre, nung pandemic, paano kayo nag-aaral? Hindi ba kayo nahirapan? Paano ba yung pag-aaral niyo noon? Si Gio muna, si Gio. Paano yung pag-aaral nung pandemic? Nung pandemic po is nag-online classes po kami nung grade 10 po nagsimula yung online classes. Yung difficulties, meron ba o wala? O okay lang sa'yo yung gano'n? Meron po since yung coping mechanism ko po nung dati nung face-to-face is nakakasama ko po yung mga friends ko. Kaso nung nag-online class na po, hindi na po kami masyadong nakakapag-bond and medyo nahirapan po ako dun sa online class po. Si Akila naman. Minsan po, nawawalan po ng connection kaya hindi po minsan nakakapag-study po sa online class po. Pero okay naman po. Si Micaela. For me po, medyo nahirapan po ako kasi po
adjustment period po siya, lalo na po sanay na po ako. And especially po nag-start po siya ng grade 8 ako, feeling ko pa medyo nabawasan po yung enjoyment ko since I was very looking forward po sa junior high school. Oo, no, dati, yung mga activities kasi, yun ang nagpapasay sa buhay ng mga estudyante. So from pandemic, siyempre dati nasa school, sa bahay tayo nag-aaral, tapos kayo nag-face-to-face na. Ano man yung experience nyo kayo nag face-to-face na? Si Gio muna. Medyo nanibago po ulit ng konti kasi 2 years din po kaming nasa bahay lang po and bigla po this year po nag face-to-face na po, mostly face-to-face na po, isang day na lang po yung online class namin kaya medyo nanibago rin po ng konti and konting adjustments lang din po pero ngayon po nasasanay na po ulit. Si Micaela. Ngayon, nakikita mo yung mga classmates mo. Ay, si Akila. Ano yung experience mo ngayon, yung face-to-face na kayo? Masaya din po kasi po nakakapaggawa po ng mga activities po sa mga subjects po. Tsaka po, masaya din pong kasama yung mga classmates po at nakikita po yung mga teachers po. Si Micaela naman. For me po, nag-adjust po ulit ako since nasanay na po yung routine ko po sa online class. Pero nabalik na po yung enjoyment ko po, lalo na po nakasama ko na po ulit yung mga classmates ko and yung activities po, nag-resume na sila ulit. O ito po yung masanting karinganak niya po. Sana mabiyasa tamo karela at no pong kabilis makapag-adjust. From mag-aralas king bale, kaibat ganyan chuno po king eskwela. Siyempre, ating adjustment, pero agad na po makapag-adjust. Lala po ding anak, they look forward kitang abedong abedang anak, masaya. Siyempre, maraming activities sa school. Kaya, maliban sa bahay, siyempre, nag-enjoy lang po rin yung eskwela. Pero siyempre, ano kaya yung isang bagay na pwede niyong ipagmalaki sa SAAP? Siyempre, para yung mga ibang estudyante, baka gusto mag-aral dito, o kaya, ano yung pwede niyong ipagmalaki sa SAAP? I think po, mapagpapalaki ko po sa SAAP is yung quality of the education po and the way na hinuhubog niya po yung mga estudyante niya. Kasi hindi lang po siya inside the classroom dahil nga po sa mga competitions and yung mga outside activities po, natututo po kami ng mga skills po na magagamit namin in our daily lives po. Si Akila naman. Ano yung isang bagay na pwede mong, pag sinabi mo sa app, ano yung naalala mo? Yung magaling pong magturo po at magandang school po. Wow, talagang yung mga teachers talagang magiging proud niyan. Si Gio naman. Kapag narinig po yung SAAP is, first thing po is yung Agustinians po, kami pong students. And yung core values po na faith, service, and excellence. Kasi po na isa sa buhay po talaga ng mga students yung mga core values po namin. Ngayon, bilang final question sa inyo, ano yung pangarap nyo pagdating ng panahon? Si Micaela muna. For me po, gusto ko pong maging anesthesiologist. Diyos ko. Si Akila naman, anong gusto mo paglaki mo? Architect po or teacher po. Teacher, saan ka magtuturo nun? Dito din po. Sa SAAP. Marunong sumagot si Akila. Si Gio naman. I want to become a cardiothoracic surgeon po. Ano yun? Ano yun? Cardiothoracic surgeon po sa puso po or lungs po. Puso. Demi po ding anak tamo, wala bang gusto magpari sa inyo kaya magmadre? Gusto magmadre? Ba't tahimik? Pwede naman po. Pare, ayaw magpare, Gio. Mukha kang pare. Po. Pero mas mukha siyang doktor. So, dini po ding anak tamo king St. Augustine Academy of Pampanga Incorporated. At akakita naman po, nung sinabi na po din kanila pong talaturo, din kanila pamuntok, na they form them holistically. Kaya po, ayaw mo po king pamag-aral, pati mo naman po kanila emotional aspect, social aspect, at lalong-lalo na po king spiritual formation na po ding anak. Kaya pwede tala pong pagmaragol ding anak tamo, uling kaila po may garal, at sana dakala pa rin kalupa yung anak na mag-serve king Pisamban. From Komi, Lekkom, Komi, and Lekkom also,
and ano pa yung Choir po. choir. O, dahil po din kikatang anak. Ngayon po mag-break time po pasibayo. Later on po, akayabetan pasibayo ding anak. At pakandamantala po ding meto nga mensahe, menibat, king kikatamo pong arsobispo. Kakaluguran kang Kristo, daratang nalar peka maulagang aldo, king banala kapulungan katolika, nunong ka rin pasibayo, ganakantara ring misteryo nin kakatang kaligtasan, aging panana ning ginutamong Yeso Kristo, kapamilataning kayang pamaylasa, kamatayan, at pamanyubling mebye. Ing Abril 10 hanggang Abril 17, yapining banala parmingo o Holy Week, kaniting banwa. Kariting aldo, bayo ing banala parmingo, ing banala kapulungan katolika, agkatanala ring maldang tarasal pantayan, amagsadya king pamigunam, pamanalangin, at pamakisan metong kang Kristo, king kayang pamagligtas kay katap. Panalangin tamo, ang maging makabaldugan at maggrasyayang kapag masusyanan ng maleldo, ding balang tarasal pantaya, kapamilataning taimtim, apamakisan metong, karing kapag masusyan, karing pisambantamo, king pisikal man na paralan, o kapamilataning online, o on-air live streaming. Ing radyo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, kayang tabi king pamagsadya para kayong kapag masusyan ning maleldo kaniting banwa. Inipuin kayong talasuyo, Florentino, Apungdong, Galang Lavarias, hingkay kayo pong arsobispo kaya tinging Archdiocese ng San Fernando. At yuta na po king tataling parte ng kakatang programa, yung Cruzada, 75 years full of grace. At yuta pa mo rin po king St. Augustine Academy of Pampanga Incorporated. Ngayon po, siyempre interesado na po din kakatang Manalben, po Makrandam. Aside from king pong formation na po spiritual ding anak, nano pala po rin ang outreach program na rin in school, ma'am? Then each departments po atin tamo pong schedule talagang outreach program every year. And even in junior high school and senior high school, maka-include keng curriculum da. So, keng values, EDDA, and TLE, maka-incorporate siya po ita, integrated ya. Mag-collaborate la, mumuntala po keng bundok, mumuntala ka rin orphanages, mumuntala ka rin different schools to help. In elementary, makanyan mo naman po, beneficiary na po ng elementary is a community here, right? Tani pong keniking pati po kayong, ano yun, karing upper, ating pong San Isidro, bali po dudurot kami. Ali mo po metong lugar. Pero bali dati po, aliya mo po tuwing December ita. Pati July po, every nutrition month. So mag-ating lamos feeding program, makanta. So at pupunta lang nila po retang, deta talaga pong mangailangan. Pero bayo kami pumunta ka rin syempre, munta kami pa mo po kening munisipyo, ketang MSWD. Mangutang kami pa mo po nung saan talaga pwedeng puntalan. Tapos pag okay na, makipag-coordinate na po. For example, king pabanlag, karing schools ka rin. It's either food or school supply po yung dadalan. Wow. Nano pa bukan tama, matin pa? Matin pa dagdag. Kasi po king daramdaman taong po karela, karakalda po program. Ne po, yung po eskwela, pati mo naman po king community. King karela pa mag-outreach, lalo na po karing anak mag-aral, pati mo naman king bundok ating kanya pong program niya, ma'am. Opo, ba't na kami po kayong nabuklod during our outreach program. Then, yung pong mayari kami karing kapatat kayong nabuklod, migbarangay kami po, then karing eskwela naman po after that. Karing outreach programs mi po. Wow, karakalda po program. Ngayon po, siyempre ba itang pumayari, yung pinaka-exciting pong part ng program ay itang shout out. Po. Bayo kayo mag-shout out personal, siyempre, ipromote tayo po yung kakatamong school. Mag-usata mo kang ma'am. Yes po.
Agkatan mila po rin kaya katamong kabataan and bay nga ari po ne kay Balen, Florida, ang po rin pong kaya katamong nearby towns to check out SAAP. No, mag-enroll tamo po kay SAAP. Ang admission date tamo po is on March 14, 2023. You can check out po our official Facebook account o kaya naman po you can visit SAAP anytime. Panta po abalo tayo itang admission requirements and the likes po. Thank you very much. Siyempre- Enroll now po O, at SAAP. ding anak po. We excel po. If you want to excel, we excel here at Saap Junior High School. Wow, excel. Oh, grade school naman, grade school. Choose SAAP PSGS where your faith grows and be the best. Wow. O, syempre, si Gio naman. Make your choice right at Saap Senior High. Maka-impress na po din anak. O din teacher, at kayo po mo shout out. Mag-umpisa king karela nga king po senior high. For the senior high students po, agkatanda ko yung pong mag-enroll. Mag-offer kami po kareng different strands like STEM, UMS, ABM, and meron din po kaming TVL track na ICT and HE. So on March 14, start na po ng admission. Mag-inquire na lang po sa Lingap Center. Thank you po. Agkatan ko la po ding Kabalen, mi Florida at king malapit nearby towns na subukan at magbalik king happy and peaceful community. That is Saap po. Metong tamong pamilyang abe-abe, mi papanantabe para akamit tamo puing para kareng anak tamo, kabyasnan at lugod king bawat metong. Please, sir. Agkatanda kayo po na mag-enroll kayo ni SAP, naburiyo pong mapormala rin kay katamong anak, kimpami bale-bale. Kayak pangya po kay katamong simbahan na po rin kay katamong teachers, wherein din pong anak maging lang tunay, kristyano at maging malapit king Diyos at king kay katamong simbahan. Dakal pong salamat. Mirit pa po ne po, baitang po payari. Tino po din kakatamong proud mayari king saap. No, tingay po nga tatandanan. Karen pari pa mo ten. Kaya po poblasyon Father Arnie Serrano po. Haya pong Arnie. O, tino pa kanta ma'am. Imam da kalyabalo yung Hay po, ding tatandanan ko iyamong Bakay, among Salvador, among Joseph Malyari, among Norman Bitog, among Deo Gracias Galang, among Norman Bitog, among Kapulong, Ramil Kapulong, yamong Joseph Malyari. Ngayon po atin tamong Brother Omar, Reverend din. Yeah po, Reverend na po. Tapos ating papong 2 years pa kanyan, brother John Paul. Tapos ating papong makatuki pa. Emo po pari ne po, pati mo ng doctors, accountant, business people, dakal pong dakala mayaring tin-judge. I-judge kanya mayari. Grade school po. I-judge. The Shout out doctors. may judge. Hi, Judge. At syempre, Jem. dapat, ma'am, ulitan mo yung pasibayo, itang pari mayari kasi yan po yung kakatang manager king DWBL 91.9 Bright FM, Father Pep. Father Pep Bakay sa Apla po. Yan pong manager tamo king, Sa kaya Apla tamong po. palabas. Kimpong radio station. Dakal pong dakala salamat, ini po yung St. Augustine Academy of Pampanga Incorporated. Metong niya po karing pagmaragol na po ng kikatang Archdiocese. Emo po pamamorma king pisamban, pamamorma mo naman po karing kayanakan, king eskwela. Kaya dakal po dakala salamat. Kilagyo na po ng kikatang Arsobispo, Apong Dong Labarias, king kikatang pong radio station, DWBL 91.9 Bright FM, din kikatang po kayantabe king media, Nuestra Señora del Carmen, ini po Father Joselito Hipolito Vital, pong kayo kayantabing yeni, dakal po dakala salamat, at sana po king susultang palabas, mikitikit tampong pasibayo, at makrandam tampong pasibayo king Cruzada, 75 years, full of grace. Pagkalumiya po ngayon kayo, final blessing. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, the Son,
and the Holy Spirit. Amen. Virgen de los Remedios, Pray for us. Santo Cristo del Perdón, Have mercy on us. Saint Augustine, Pray for us. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama. Isang paniniwala. Sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo.